30. jula u periodu od 11 do 13 časova na Adi Ciganliji kod restorana Jezero obeležen je Svetski dan borbe protiv trgovine ljudima, gde su volonteri Crvenog krsta Beograda informisali posetioce o problemu trgovine ljudima, merama predostrožnosti i zaštite. 30. jul se u Srbiji obeležava kao Svetski dan borbe protiv trgovine ljudima, koji je ustanovljen novembra 2013. godine u okviru Rezolucije Ujedinjenih nacija, poboljšanje koordinacije napora protiv trgovine ljudima. Razmere problema trgovine ljudima i njegov uticaj na život i zdravlje ljudi doveli su do aktivnog uključivanja Crvenog krsta Srbije u nastojanju da se spreči i olakša ljudska patnja, koja samo zajedničkom i sveobuhvatnom kontinuiranom aktivnošću svih institucija i društveno odgovornih organizacija može stati na put ovom ozbiljnom problemu. Trgovina ljudima kao oblik modernog ropstva je zloupotreba ljudskih bića i povreda njihovih osnovnih ljudskih prava radi sticanja materijalne koristi. Danas postoje brojni oblici trgovine ljudima, a stalno se pronalaze novi, sve nehumaniji, brutalniji, svirepiji i sve još težim posledicama po žrtve i zajednicu. Najčešći oblici su seksualno iskorišćavanje, radna eksploatacija, prinudno prosjačenje, prinuda na vršenje krivičnih dela, trgovina organima. Postoje saveti koje treba poslušati i koji pomažu da se bezbedno reše određene životne situacije kako bi se smanjio rizik od trgovine ljudima. Ne treba dozvoliti da ozbiljnost i složenog problema trgovine ljudima izazove strah, već ga treba shvatiti kao poziv na stalni oprez i potrebu boljeg informisanja u cilju prevencije. Ne dozvoli da te prevare i iskoriste, informiši sebe i druge. I feel my face.